Mateo Kapitulo 8. At inyang kuldasneking bundok, maldalang tao ding tinukikeya. Ato ini, ing metong leproso, linapit ya at sinambakeya. Sinabi na, "Ginu, nung buri mo, alinis mo ko." At gewang ne inggamat na, tigkilane, sinabi na, "Buriku, luminis ka." At itamurin, may linis siya lepra. At Jesus sinabi na kaya, "Mingat ka, kaninuman, emo pa niya biyan. Nung mako ka, pakit kaking saserdote, at idurok me ing ayin ay inutos ng Moises, ametong apatutu karela." At pamanlub na Kapernaum, linapit siya kaya ing metong nga senturyon, pagamwa mo na kaya. At sinabi na, "Ginu, ing ipus ko, makarate ya bale, lumpuya, at binayang bisasakitan." At Jesus sinabi na kaya, "Datang ko, at pakayapan ke." Ating senturyon, may kibat ya, at nga na, "Ginu, eko karampatan, banlungub kalalam ning kakong bubungan. Dapot, sumabi kang metong ayamano, ating ipos ko, kumayap ya. Uling ako, tao ko namang sasakupan, atin kung kawala sakop, at sabihan ko king meto ngay ni, umeka, at ya, umeya. At king aliwa, lumapit ka keni, at ya, lumapit ya. At king ipos ko, daptan mo ini, at ya, daptana." At inyang dimdam ng Jesus iti, mi pamulalaya, at sinabi na karing tino kikeya, "Ing katutuan, sasabihan ko kay kayo, karin man Israel, kumenakit kasalpantayanan, abinang maragul. At kay kayo sasabihan ko, king dakala ding manibatan, king aslagan at king albugan, at makiluklukan la, kang Abraham, at kang Isaak, at kang Jacob, king kayarian banwa. Dapot ding anak ning kayarian, miyugsela, king dalumdumwal, karin na ing tangis, at pamitigis dading ipan." At Jesus sinabi na king senturyon, "Makona ka, at nung makanano ing kapanwalan mo, yang mapalyari keka." Ating ipos na, kinayapya, king oras muring ita. At inyang datang ni Jesus king bale ng Pedro, ikit ne ing katuwangan ng babae, makakeraya at malalagnat. At inapis na gamat, ating lagnat, likwan ne. At ya, tinalakad ya, at sinuyo yakeya. At inyang miras na ingat panapon, delaro keya, ding alipnan na ding demonyos. At kinmetong ng amano, pepalwalano ding espiritu, at pepakayapa nala, ding hanggang salunan. Babang matupad ing mesabi, king pamamilatanan ning manulang Isayas, ang ana, yamuring kinanwa, king kekatang sakit, at migdala, king kekatang panandaman. Panakit naping Jesus karing maldang taong makapatulog keya. Inutos na, king dalakit lakangat ba. At linapit siya, ing meto nga iskriba, at sinabi na keya, "Maestro, tuki ko, no ka man ume." At Jesus sinabi na keya, "Ning zoras atin lang lukib, at ding ayop banwa, atin lang sale. Dapot ing anak ning tao, alayang pihiligan, ing buntok na." Ating metong karing alagad, sinabi na keya,
Ginu, paintulutan mo ko pang mako, at ikutkot ke iba ko. Dapot Jesus, sinabi na kaya, tuki ka kanako. At paboren mo ding mete ni kutkot, karing karelang mete. At inyang lungubyaking meto nga bangka, ding kaya nga lagad, tinukila kaya. Ato ini, di natang ing masika na bagyo, king dayat malat. Nano pata ing bangka, tatakpanay ning alon. Dapot ya, matutod ya. At lepitan de, at ginising de, sinabi ra kaya, iligtas mo kami, Ginu, mga mate kami. At sinabi na karela, bakit tatakot kayo? Taong ditak akasalpantayanan? Kanitapin, mibangon niya. At sebiyana na ing angin, ampon ing dayat malat. At mika maragul, akaratunan. At ding tao, may nga pamulalala. Sinabi ra, nano yang tao iti, aying angin man ating dayat malat, mamintula kaya? At pangaras na kangat ba, king labwad da ding tao gadara, selubungan de, ding adwang alip nan ng demonyos, alulwal karing kutkutan, mabagsik lang bina, nano pata, ninuman alang mangas daralan, king dalan ay ta. Ato ini, kinulait la, ngara, nanong pakialam mi keka, o anak ning Diyos? Minekaketing pasakitan mo kami, bayo miras ing panahon? At ating makarayo karela, meto nga kawan dading dakalababing mamangan. At ding demonyos, peki sabi ra kayo, ngara, nung palawalan mo kami, padala mo na kami mo, ketang kawan dating babi. At ya, sinabi na karela, ume kayo. At niluwala, at minela karing babi. Ato ini, ing mabilog akawan, tinulandong manibat king gulod, ang gaking dayat malat. At metela king danum. At ding papastol karela, may manakasla. At pepainturo la king syudad. Seli tarangan ing bage. At nung nano itang may palyari, karetang inalipnan dading demonyos. Ato ini, ing mabilog a syudad, linuwal sinalubong kang Jesus. At panakit da kaya, pigang wamura, king makoyasa, king sakop da.